O se mai al whaafonga i se whaopoponga o tātou telefou me Sāmoa mo le whai unga o le vai aso. O le a whawhai ngōwhia mo le au whai unite le Utah sa Sāmoa, e na ua ngālu lue whaatasi le company Telefonia Digicel, ma le whaalapo bitonga le Utah se whaonga i na le mai cash, e mawhai e paanga le Utah so no lātou whātawina unite, e whaonga i na lātou tupe te walo i te tonu o lea o nanga le whale telefoni, e whaatawa i lātou unite. O lotu maupea le tawa li unite mōle nei masina peo na whai loe tau ili, o le sui al whaalapo bitonga le Utahs, ma e ole ato e whaasolo atu fo ile au whenga luenga i nui tua i le tausanga fōu. Mo ana whaalau i loa ma whaamala malama i le atu nu, au wala e manui ai le tangata whai unite, pe a filifili se e ka le sia o ni whaalapo bitonga foi, e teu whaafai ngā luenga ai alatu se leni, mo ni tului le lei whao popo. Watali i oe e mani tala vau se tō tolu o lato mōlianga i lumo le wha amasinonga, e mōlianga lo lato ngau ia leo se tino i tupe, o se masini laptop, pusa pisupo, o lava, o ni whangu malosi ma flash drives. O ia mea o mai tu se fulma leo no awhe tā la le tau wao whai, mai watao fia ne i lato umane lalo le vaa ai ngā leo, e tādi ai le aso, e lau ina i le whai unga o le lato whamasinonga. Whai loa le kumasino le tanga luenga o leo no silingia telefou, le tūlanga o lo i ai e tu ai ngā sori ngā tu la fono le teimile nei, a wa whai loa mai le wha te tele ma le si tia leo le numera, o tupulanga televou e mōdi atu i mōlianga o le ngoi ma le telepe whale, a e te taulava o na iei ni sotanga ma whala au whasa ina. I le no whanga lava i o lo iei au telefou i lalovaya, e tolu ni whale no so wha ia ni ngau inga, e au fie ma le cantina le a onga le ka le sias fitu i lalovaya, e au mai le so, e le i loa ma maua i lātou, no lātou o so wha ia. Wa whaeloa mai le ofisa le ai tau a Sāmoa, o le ale ai se tūlanga i whapopole ina i le atunu i le whao Jasper, le walapta ia i ne le atunu o Solomona, mai o le a iai suinga mo Sāmoa le whaai unga o le vaiaso, ai o le malosi o matangi a wha o Jasper, sa a vea matangi a whae le vaenga lo na tolu le poan po, mai o lo tu mau na nga i saute i sisifo, sa sae o Queenselani au se tālia, mai tu mau pea o na wha tupula ialo na malosi mai ono a vea mamatangi a wha vaenga wha, e tu tono le ise se furma le lua e le lua se furma le whai tu lao lo lumanai nei. Peitai, e le ise awa noi ono a awhi ailo tātua tunu, a na o swingo e wa aingo le tau e iei mati munga, le na amata mai le po na po, ma le tai au nei ilo tātua tunu. E le atoa le tau na ungo sue suenga tanga ruenga o leo, e whaata tau le whaavlawe tau ta vale lena ma liwe se ta mai ta i luas fulima tau sanga le matua le soi fua, lena tupu mai la fia onga tufu ta foil vai asun te nei. O le ave ta vale o le ta vale lena la vea ai lea ta mai tai, o le alo o se tasi o whaipule o le pāne mene, whai loel sui kumsino le tanga luenga o leo, ia le ianta wafa masanga Samuelu, o le ta vale lena tupu ai le whaalawe, wa leo se ta vale le malo, ai ole ta vale al te mai ta i lena whaafuina. Mai o mwele te minei no whaai loe le i anta wā, e le i whaia ni mōlianga i lea whaalawe, ai o loo wha wau su e suenga ale matanga luenga. O se pepo whaamtalanga wa whaai loa ai, le ulua i tō fia le Universitea o Tako, se alo te mai ta i Sāmoa mai le Pasifika, wa ia te ia le whaai longa profesa mai mta opu tau le mafofau, whatasei maamionga po psychology. O profesa sia otu ale whaio na soifo mai ta niren, mai o se whaia ea le ele ngato alo matama whanau wa Sāmoa, ai o i o se tamai ta i profesa mua mai le Pasifika, o filifilia e ngalue moli universite. O tala fōia mai Sāmoa mole nei fōi whai unga le vaiaso, manuia lo tātu atunu, whasoi fōia.